Umugoroba mwiza ku bakunzi ba Mwiki Official TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Kwizera Wilson. Dore ingingo z'ingenzi zigiye kwibandwaho mu makuru yacu. Uwahoze ayobora akarere ka Rwamagana Uwimana Nehemiya yitabye Imana. Uwimana Nehemiya wabaye umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yitabye Imana mu cyera rwo kuri iyi tariki ya 2 Gicurasi mu mwaka wa 2026 nyuma y'igihe kirenga ukwezi harwariye mu bitaro bya Kanombe. Turanababwira ko kandi abayobozi bane batawe muri yombi bakekwaho gutanga ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranije amategeko. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abayobozi bane mu turere dutandukanye bakekwaho gutanga ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko bagamije inyungu zabo bwite. Turanababwira yuko ikigo gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2026 hateganyijwe imvura izaba iri munsi gato y'imuzandego isanzwe igwa muri uku kwezi. Ni nyuma yuko mu kwezi kwa Mata habaye imvura nyinshi kurusha ibisanzwe. Aya makuru turaza kuyasoreza mu karere ka Nyarugenge. Gitifu w'umurenge wa Mageragere yatawe muri yombi hakekwaho kurya ruswa. Umunyamabanga w'umurenge wa Mageragere Hategekimana Silas yatawe muri yombi na RIB akekwaho ruswa n'ubufatanyacyaha mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Reka nanjye mbanze no kugasurunze turambure aya makuru yacu. Ikaze nanone ku buryo burambuye bw'amakuru yacu ni kuri Mwiki Official TV, channel y'abanyarwanda icaho updates zose nkuko byagenwe nk'urukundo tubakunda. Namwe cyo tubagomba ni gukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Umuntu utari wakora subscribe ndakubwira yuko uzajya tubona rimwe na rimwe kwa kundi televiziyo cyangwa se channel ya YouTube ikwirakwiza amakuru. Nakugira inama yo gukora subscribe kugira ngo zino updates zijye zigushyikaho 5 kuri 5. Nikaze ku buryo burambuye. Uwahoze ayobora akarere ka Rwamagana Uwimana Nehemiya yitabye Imana. Uwimana Nehemiya wabaye umuyobozi w'akarere ka Rwamagana hagati y'umwaka w'2010 ndetse n'umwaka w'2014. Yitabye Imana mu rukerera rwo kuri iyi tariki ya 2 Gicurasi mu mwaka wa 2026 nyuma y'igihe kirenga ukwezi arwariye mu bitaro bya Kanombe. Uretse inshingano ze mu buyobozi, Nehemiya yaranafite uruhare rukomeye mu mupira w'amaguru aho yari vice president wa mbere w'ikipe ya Muhazi United. Yari umwe mu bayimazemo igihe kinini kuva icyitwa Rwamagana City, anagira uruhare mu guteza imbere impano z'abakiri bato no kuzamura urwego rw'iyi kipe. Perezida wa Muhazi United nka Kalonji yavuze ko inkuru y'urupfu rwe bayimenyeshejwe n'umugore we mu rukerera, anashimangira ko Nehemiya yari inkingi ikomeye muri iyi kipe cyane cyane nk'umujyanama wari ufite ubunararibonye mu mupira w'amaguru wo mu karere ka Rwamagana. Abamuzi bagaragaza ko yaranzwe no kwitangira umurimo no guteza imbere siporo mu karere ka Rwamagana. Ibi byanatumye agira uruhare rufatika mu iterambere ry'umupira w'amaguru muri kano gace ka Rwamagana. Murumva ko Rwamagana yapfishije umuntu w'agaciro cyane cyane muri no kipe ya Muhazi United. Uyu mugabo yari umuntu ukomeye witonda ugira inama abantu, yasagana neza muri make. Komeza kuruhukira mu mahoro, Imana igutuze ahayo, abamarayika bagutaramire Bwana Uwimana Nehemiya. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku bayobozi bane batawe muri yombi bakekwaho gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abayobozi bane bo mu turere dutandukanye bakekwaho gutanga ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko bagamije inyungu zabo bwite. Ibi byatangijwe ku itariki ya 1 Gicurasi mu mwaka wa 2026 aho RIB yavuze ko aba bayobozi bakoresheje nabi ububasha
ububasha bari bafite batanga impushya zo kubaka ku buntu batubahirije amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka. Mu bafashwe harimo Ishimwe Frank wakoraga mu ishami ritanga ibyangombwa byo kubaka mu karere ka Ngoma. Nirenganya Epimake wari umuyobozi wa One Stop Center y'ubutaka mu karere ka Gakenke. Niyo Mungeri Richard wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana. Kwisanga Jean Robert wari ushinzwe imiturire mu karere ka Rulindo. Aba bose bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa mu nyungu zabo bwite ndetse no kugenzura ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka batanga ibyangombwa bitujuje ibisabwa. RIB yatangaje ko iperereza rigikomeje kugira ngo hategurwe dosiye zizashyikirizwa ubushinjacyaha. Yanaburiye abantu bose bafite inshingano zo gutanga ibyangombwa byo kubaka kwirinda kubikoresha nabi kuko bigirira ingaruka mbi ku igenamigambi ry'imyubakire y'igihugu kandi bihanwa n'amategeko. Murumva ko abayobozi nabo batangiye gufatirwa ingamba, bamwe barya ruswa kugira ngo bateze imbere ubukungu bwabo. Ngayo nguko ibyagiye biba kuri abo bayobozi. Mwumvishe ko ruguru iperereza RIB ikirikomeje nk'inshingano zayo. Murumva ko bari barimo kuryamisha igihugu cyacu kandi ko igihugu cyacu gikeneye gutumbagira kikarenga kuri uru rwego kiriho kikamenyekana mu isi ndetse no mu ijuru kubi. Tugana ku musozo w'amakuru yacu, turababwira yuko mu karere ka Nyarugenge gitifu umurenge w'Amageragere yatawe muri yombi akekwaho ruswa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge w'Amageragere Hategekimana Silas yatawe muri yombi akekwaho ruswa n'ubufatanyacyaha mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko itabwa muri yombi rya Hategekimana Silas, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge w'Amageragere mu karere ka Nyarugenge. Uyu muyobozi akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo ruswa n'ubugambanyi bugamije guhisha ibikorwa by'ubucukuzi butemewe n'amategeko. Hamwe nawe hafunzwe n'umushabitsi witwa Rubazinda Kariste, umuyobozi wa kampanyi yitwa Kariyani Company Limited, ukekwaho kuba ari we watangaga ruswa kugira ngo kingirwe ikibaba. Iperereza rya RIB ryamaze kugaragaza hagati y'umwaka w'ibihumbi 2023 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2024 Hategekimana Silas yatangiye kugira amafaranga yoherezwaga na Rubazinda. Ayo mafaranga ngo yari agamije gutuma umuyobozi arebera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwakorwaga n'iyo kampanyi nta ruhushya rwabigenewe ifite. Urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kwibutsa abanyarwanda n'abaturarwanda bose ko ruswa ari icyaha kidasaza kandi ko ingaruka zacyo zigera ku muntu wese wayigizemo uruhare. Rirengerwa n'amategeko y'u Rwanda akomeye kuri iyi ngingo. RIB yagize iti tuributsa abaturarwanda kwirinda ibyaha bya ruswa kuko turasaba abaturage gukomeza kuba maso no gutanga amakuru ku bantu bose bakekwaho kurya cyangwa gutanga ruswa kugira ngo inzego zibishinzwe zibahashye. Reka zijye zibafatira ingamba kuko ruswa murabizi ko ari inzitizi y'iterambere ku gihugu cyacu ndetse no ku baturarwanda bose. Mwari muri kumwe nanjye Kwizera Wilson, mukomeze kugira umugoroba mwiza, murare aharyana.